Štovani gledatelji, evo ovako sa jednom novošću. Dakle, cijelo vrijeme smo tražili i bili u potrazi za atrakcijom Malog Morgana i evo dobili smo večeras atrakciju tamo gdje smo se najmanje nadali, a to je Zuhrini solo brkovi. Dakle, on će od danas pa da sve do, evo možete pogledati te brkove, dakle dužine su oko 18 cm, širine u sredini oko 3 cm da bi se spuštali sve do 3 mm. Brkovi su rađeni po specijalnoj narudžbi po uzoru na Staljina. Stalin je isto tako izgledao, međutim on se malo krivo češljao. Brkovi mogu poslužiti u više namjena. Prva je namjena da čovjek izgleda ležerno, recimo. Drugo, pri pogledu na komada može čak malo poigrati se sa brkovima. Treće, može izgledati opasno. Četvrto, može izgledati blago. Teleće onako. U ulozi recimo razbijača može izgledati izuzetno ludo, potpuno poblesavio. Tako da brkovi služe za više namjena. Kod ljubljenja djevojke, brkovi laganim dodirima škakljaju djevojčino oko ušće na taj način da ona izludi, a i sam pogled na usta s brkovima djeluje muževno. Djeluje toliko muževno da žene jednostavno obeznane se kad pogledaju solo brkove. Oni mogu u trenucima dokolice služiti i za frkanje. U slučaju da komadići janjetine ostanu na brkovima, to se jednom kretnjom može ili izbiti ili vratiti nazad u usta, jel? Evo, to je namjena brkova M64 koji služe za razbucavanje neprijateljske žive sile i borbenih sredstava.